mga doon hangtay po tisyang uni Deputy Chief Minister ubri Emily juga nartiang ulalek sa po bangkro ula priya kata yindol barla ayu la kremen tu lara kersyan ya ubri mga penyeng ngan trikput nanta jongpi tip kata trikput ka baguno ngam laso po saya pensiun nurim hiki kipat ka suma agar gomo lara kersyan pat wat ia ka bangamot pang araw nga numay kung nauulo talong kumta hato kata kadi kanong kempi jumu uay jirap ikipayta taga pisa jong jobu shimet neudi syakri jung ikipayta ikipayta habang ia slow kung kita gijing berten o ia tiang kamban ia pendrit kung dikenai nikret bagi day mangi dibajit yahu balong erle lalu payta ulas mutu ulas tak day banti udah menang are habaya pi yang jit mangi ba pinong amali yang berpen manopi lagi sa salah Islam ma biru pe sa salah Islam di bakalang yang bread yang tong roe kasyong hani patba yaro ni jit warwan tuklar yaga man ka balak yut ka jongi kataken ka bangi kwa yu patba bonno ban snotho ban pelengkam hot ya kata ka bor ka ikhtiar ba penkop daga jingla luat indai batiang yano kibanan tiang kapani bidang syate amrau hada jingmat ka jing perhat ka jingi kilawaram jongi nadu urabran JJN Nikosroy hadu kitu ginalam kibaiki banyo era jong jala kiek sat ban pentikna bangi ngenon kibalai luat halaga jong gari Lalu ipais ke history jom jatri uji. Lalu tegari kasi jantia kom kari kilai pos in kejela Meghalaya mentagari kejela kebedutam hagitan syaitan lamini. Kata Chief Minister jom kejela Meghalaya pat ulaki uperdan banyang uai nadi Chief Minister keberus patam hagari India boladan naga top jom kita kisipong ki Chief Minister keberus patam ko kipat bawi. Namar kata the voice of the people party kami percaya. Nimi amdai tang menilai election. Nimi balikai. Bantu sesuatu yang patah. Yang jingri kejauh patah. Bantu sensyar kekanar. Bantu sesuatu yang patah. Bahagari sensyar patah. Nidanya na bor. Banyak sandur ya kata. Ya sanhima. Kasansima. Kinang senang jang senang mokoyau, kipat tak jang senang mokoyau, kira balik tu pat sedikit mat kelihatan. Nangren, uwe ubriu marwe umla balik tauan apa district council nam tau pat ba, uwe ubriu umla balik tauan apa assembly nam tau pat ba, kabaduna ni dontam kan reungut. Kibadan kejuk ke jingmut, kejuk ke jingperkat, kejuk ke tong, kejuk ke nongrim. Bagian lek apa GHADC bantawi kian, bagi polisi nampak jongi upat ba. Kabaduna ni don kam lai puwengut, kibadan kejuk ke jingmut, kejuk ke jingperkat, kejuk ke nongrim, kejuk ke tong bagian lek assembly bantawan, bagi program ki polisi nampak upat ba. Teka seng ke don kamban lumlang ini bakum kita haga juk ke ying haga juk ke seng kebetulan ke nongrim ke scam kebetulan ke tong ke syai bagaimana ke nongram ke start ke syampang ke ijngai bagaimana ke jing ke kata ke deka parti ko kipat ba namar kata ngihap banong kipat ba ke bahusiar ba ban pek ngajuong ba ubriu ba parti ke longkum ki aryang jong ke pisa ubriu udah banbiang ke parti ke di banbiang kenang banyila asisya ban penorlong yang kita gijing angut ke bangi ni kwa kom kinongelam nagamata kari bakajat beriu upat ba uhapan start upat ba uhapan smutu namar tanga slow ba kan ni gadi ka por kebetulan kam yangi bangin smutu